Ekitabo ky'Abaleevi eshuura ya 25 omwaka gwa mushanju ogw'okuraaza Emisiri. Mukama yagambirira Musa ahari Sinai ati, gambira Abisirayiri ebi ndikugamba ningira nti, kumurihika omu nsi ei ndikubaha, egyo nsi eryaguma egire Sabato habwa Mukama. Oryamara emyaka 6 nohinga emisiri yawe, noshariira emizabibu yawe, nosharura emyaka yabyo. Konka omwaka gwa mushanju guryaba Sabato y'okuraariza kimwe Emisiri, ni Sabato habwa Mukama, otarihinga emisiri yawe n'obwakuba okushariira emizabibu yawe. Ebyemerezo tari bigyesha kandi ebijuma by'emizabibu yawe otashariire otari bicwa. Omwaka ogwo guryaba ogw'okuhuumura kw'ensi okurikwera. Sabato egyo y'ensi niyo eriba ebyokurya byanyu, iwe n'omuhugu wawe n'omuzaana wawe n'omupakasi wawe n'omunyiihanga owakushuhuukiireho n'amatungo gawe n'enyamiishwa z'omu nsi yawe, byona eby'ensi eryeza nibyo biriba ebyokurya. Omwaka gwa Jubiri. Kandi oryayebarrira Sabato mushanju z'emyaka, niyo myaka mushanju emirundi mushanju. Nahabw'ekyo obunaku bwa Sabato ezo mushanju z'emyaka buryababeera emyaka 49. Leero aha kiro k'ikumi ky'okwezi kwa mushanju oryatwara enzamba erikugamba munonga, ahari ery'izooba ry'okurihererera niryo ritereraho enzamba omu nsi yawe yoona. Muheze omwaka gwa 50 murangye omu nsi yoona abagitwiremu boona kubaine obusinge, guryababeera Jubiri, omuntu weena omuri imwe agarukye omu butaka bwe n'omu baabo. Ogwo mwaka gwa 50 guryababeera Jubiri, mutari guhingiramu, mutari gusharuriramu ebyemereze, n'obwakuba okugucweramu ebijuma by'emizabibu etashariire. Ahabw'okuba ni Jubiri, guryababeera ogurikwera, muryaguma nimurya ebyezire omwishwa omuri ogwo mwaka. Omuri ogwo mwaka gwa Jubiri, omuntu weena omuri imwe aryagaruka omu butaka bwe. Kandi uk'origira eki waguza mutaahi waawe nari eki wamuguraho, mutarinyagana. Nk'emyaka erikurata Jubiri oku eriba eri, obe nikwo wagura ahari mutaahi waawe kandi nawe akuguze nk'emyaka y'ebihingirwe oku eriba eri. Emyaka ku eriba mingi, oyongyere obuguzi, kandi emyaka ku eriba mikye, otuubye aha buguzi, ahabw'okuba omu kukuguza aryakurata obwingi bw'emyaka ei arisharuura. Mutarinyagana, kureka mutiine Ruhanga wanyu, ahabw'okuba ninye Mukama Ruhanga wanyu. Nahabw'ekyo muhurire ebiragiro byangye, mworobere emigyenzo ei naatiireho mugikore, obwo nibwo murituura omu nsi buhoro. Ensi eryayeza emyaka yaayo nimwe murye, muhaagye, mugituuremu buhoro. Kandi kumurigira muti, bitu shituryatungwa ki omwaka gwa mushanju turuba tutahingire kandi tutasharwire? Mumanye kundiragiire omu kishaka bijaho omwaka gwa 6, ogwo mwaka gukeera ebyokurya by'emyaka 3. Omwaka gwa 8 muryahinga, konka muryaguma nimurya ahari ebyo ebimuhunikiriira okuhisya omwaka gwa 9, obu ebi mwabibire biryera. Itaka ritaritundirwa kimwe, ahakuba ninye Mukama waryo, nimwe muri abanyiihanga banshuhuukiireho. Kandi ensi yoona eriba yabiire obutaka bwanyu, muryaguma mwikirize itaka ricungurwe. Mwene wanyu kwariba omworo yatunda aha butaka bwe, owaaba omuri haihi omu buzaara ryija acungure eki mwene waaba atunzire. Omuntu kwaribura okubucungura, bwanyuma yatunga, yagira eby'okubucungura, abara emyaka ehingwire okwiha obu yabutunda, agarure owabuguzire emyaka eriba esigiireyo, abone kugaruka omu butaka bwe. Konka kwariba hatarikubaasa kubwecungurira, obutaka obu yatunzire buryaguma n'owabuguzire okuhisya aha mwaka gwa Jubiri. Omwaka ogwo buryarekurwa, Mukama waabwo abugarukyemu. Omuntu kwaritunda enju y'omu rurembo rw'ehinguririziibwe orugo rw'amabaare, aryikirizibwa kugicungura omwaka gutakahwireho okuruga obu yagitunda. Aryamara omwaka gwona aine obushoborozi bw'okugicungura. Konka kweriba etacungwirwe omwaka ogwo gutakahwire, enju egyo eri omu rurembo rw'ehinguririziibwe orugo rw'amabaare eryahamibwa kubeera kimwe y'ogwo wagiguzire ebiro byo byona n'ebyabarimukurata. N'omu mwaka gwa Jubiri tericungurwa. Konka amaju g'omu biroreero ebitehinguririziibwe orugo rw'amabaare nigabarwa nk'emisiri y'omwishwa, nigabaasa kucungurwa kandi omwaka gwa Jubiri garyarekurwa.
konka omu ndembo z'Abaleevi amaju g'omu butaka bwabo nibiikirizibwa kugacungura omu bunaku bwona. Kandi Omuleevi ku araba atacungwire enju ye, egyo nju eyatunzirwe omu rurembo rw'obutaka bwabo eryarekurwa omuri Jubiri, ahabw'okuba amaju g'omu ndembo z'Abaleevi n'agaabo g'obutaka obu babagiine omu Bisirairi. Konka emisiri ehereraine n'endembo z'Abaleevi teritundwa ahakuba n'obutaka bwabo bw'ebiro byona. Mwene wanyu otwire niiwe ku araba omworo atakibaasa kwetunga, iwe oryamutunga agume niiwe nk'omunyihanga kandi omushuhuuki. Otari mushaba enshaagi nari ebirengeseriize kureka otiine Ruhanga waawe, mwene wanyu abone kuguma atwire niiwe. Otari muguza empiiha ahabw'enshaagi n'obu kwakuba okumuha ebyokurya ngu akweshumbizeho. Ninye Mukama Ruhanga wanyu owabiihire omu nsi ya Misiri kubaha ensi ya Kanaani ngu mbe Ruhanga wanyu. Kandi mwene wanyu otwire niiwe ku araba omworo yayetunda kuba owaawe, otari mukoresa nk'omuhuuku kureka agume niiwe nk'omupakasi kandi nk'omushuhuuki hakukorera okuhisa omwaka gwa Jubiri. Obu aryakurugaho we n'abaana be agarukye omuri beene waabo n'omu butaka bwa bishenkuru, ahakuba n'abiiru bangye abu nihire omu nsi ya Misiri bataritundwa nk'abahuuku. Otari mutegyekesi Ikama kureka otiine Ruhanga waawe. Kandi eby'abahuuku baawe n'abazaana baawe ab'oruboine noikirizibwa kubagura omu mahanga gabehinguririize, kandi nimwikirizibwa kubagura omu baana b'abanyamahanga babashuhuukiremu, n'abaijukuru baabo abu barizaarira omu nsi yanyu bo baryaba banyu. Kandi nimwikirizibwa kubaraga abaana banyu abaribakurata babe abaabo ebiro byona. Bo muryaguma mubagira abahuuku ebiro byona, konka beene wanyu Abaisirairi mutari biikiriza omuntu okutegyekesa mutaahi w'amaani. Omunyihanga nari omushuhuuki okushuhuukireho ku araba omutungi, na mwene wanyu otwire nawe yaaba omworo yayetunda ahari ogwo omunyihanga nari omushuhuuki okushuhuukireho, nari ahari omwe ow'omuri beene waabo bwanyuma y'okutundwa naabaasa kucungurwa. Omwe ahari beene waabo naabaasa kumucungura, yaaba ishento nari omwana w'ishento nari mwene waabo we n'obuzaare bwa haihi naabaasa kumucungura, nari shuwe wenka yatunga naabaasa kwecungura. Aryabara emyaka n'owamuguzire okwiha aha mwaka ogu yayetundiiremu okuhisa aha mwaka gwa Jubiri. Empiiha z'okumucungura zingane n'egyo myaka, ebiro ebyariba amazire naakorera Mukama we biryabaririrwa biihurwe nk'oku biihura omupakasi. Emyaka ku eriba ekisigiire mingi okuhisa ahari Jubiri, oku eriba eri nikwo arigarurira Mukama we empiiha z'okumucungura naazisya ahari ezo eziyaguzirwe. Emyaka ku eriba esigiire mikye aryabara emyaka na Mukama we, oku egyo myaka eriba eri abe nikwo yamugarurira empiiha z'okwecungura. Aryaguma nawe nk'omupakasi orikukorera ebihembo buri mwaka, atari mutwazi Ikama noumureeba. Ku araba atacungwirwe omu buri obwo, omu mwaka gwa Jubiri aryarekurwa n'abaana be ahakuba harinya Abisirairi n'abiiru bangye abu nihire omu nsi ya Misiri. Ninye Mukama Ruhanga wanyu.